Nk'uko twarebeye hamwe urutonde rw'amazina 5 ajyanye ku bana b'abakobwa, uyu munsi katwongere turebere hamwe urundi rutonde rw'amazina 5 ajyanye ku bana b'abahungu, amazina meza, amazina magufi kandi amazina agezweho. Sobanukirwa n'amazina asanzwe ndetse n'andi mashyashya wakwita umwana wawe kandi agezweho hamwe na Betty Names. Nta gutinda nk'uko bisanzwe kadutangire. Ku mwanya wa 10 dufite amazina Ntwari Sangwa Ambi Erini Santos. Ntwari ni izina ry'ikinyarwanda, Sangwa ni izina ry'ikinyarwanda, Ambi ni izina ry'abahungu rishobora no guhabwaho abakobwa, rikomoka mu Balatini ryanakomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye udapfa, naho Erini ni izina ry'abahungu rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye intwari ryanasobanura gukomera. Santos ni izina ry'abahungu rikomoka muri Espanye, rikaba risobanuye umutagatifu cyangwa se abatagatifu. Ntwari Sangwa Ambi Erini Santos. Kadukomereze ku mwanya wa 9 aho dusanga amazina Ovi Ganza Vanko Keir Meir. Ovi ni izina ry'abahungu rikomoka muri Nigeria ryanakomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye umwami, naho Ganza ni izina ry'ikinyarwanda, Vanko ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye impano y'Imana, Keir ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye utuje, naho Meir ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye uzana urumuri. Ovi Ganza Vanko Keir Meir. Dukomereje ku mwanya wa 8 aho tubona amazina Jiru Noli Manzi Evin Beren. Jiru ni izina ry'abahungu rishobora no guhabwaho abakobwa, rikomoka muri Amerika ryanakomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye intwari cyangwa se ufite umutima ukomeye, naho Nori ni izina ry'abahungu rikomoka mu Balatini ryanakomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye amahoro. Manzi ni izina ry'ikinyarwanda, Evin ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo ryanakomoka mu Cyongereza cya kera, rikaba risobanuye imbabazi z'Imana cyangwa se Imana y'imbabazi, naho Beren ni izina ry'abahungu rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka mu Bugiriki ryanakomoka mu Budage, rishobora no gukomoka muri Turukiya, rikaba risobanuye uzana intsinzi. Jiru Noli Manzi Evin Beren. Kadukomereze ku mwanya wa 7 aho dusanga amazina Ashimwe Mucyo Oli Lael Jenson. Ashimwe ni izina ry'ikinyarwanda, Mucyo ni izina ry'ikinyarwanda, Oli ni izina ry'abahungu rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye amahoro y'Imana, naho Lael ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye urumuri rw'Imana. Jenson ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye Imana y'imbabazi. Ashimwe Mucyo Oli Lael Jenson. Ku mwanya wa 6 ku rutonde rw'amazina 5 ajyanye, amazina y'abana b'abahungu kandi amazina agezweho, ku mwanya wa 6 dufite amazina Imena Nziza Seiji Jae Cohen. Imena ni izina ry'ikinyarwanda, Nziza ni izina ry'ikinyarwanda, Seiji ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buyapani, rikaba risobanuye ukuri, naho Jae ni izina ry'abahungu rikomoka muri Korea, rikaba risobanuye umutunzi. Cohen ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye umujyanama mwiza cyangwa se umujyanama w'intwari. Imena Nziza Seiji Jae Cohen. Ku mwanya wa 5 dufite amazina Bisha Lamba Nelo Dumi Olan. Bisha ni izina ry'abahungu rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye impano ya data, naho Nero ni izina ry'abahungu rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye gukomera. Dumi ni izina ry'abahungu rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka muri Afurika, rikaba risobanuye ibisingizo. Orani ni izina ry'abahungu rikomoka muri Irelandi, rikaba risobanuye urumuri. Bisha Lamba Nelo Dumi Olan. Ku mwanya wa 4 dufite amazina Cyusa Juka Aelo Degni Dalel. Cyusa ni izina ry'ikinyarwanda, Juka ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye impano y'Imana, naho Aelo ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye uwashyizwe hejuru. Degni ni izina ry'abahungu
rikomoka mu Budage ku izina Digan, rikaba risobanuye umurwanyi cyangwa se umutsinzi, naho Daryl ni izina ry'abahungu rikomoka mu Gifaransa, ryanakomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye umukundwa. Cyusa Juka Aelo Degni Daryl. Dukomereje ku mwanya wa gatatu aho dusanga amazina Aganze Lami Ilo Guel Janel. Aganze ni izina ry'ikinyarwanda, Lami ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye uwashyizwe hejuru, naho Ilo ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Afurika, rikaba risobanuye umunyamahoro. Guel ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye gucungurwa, naho Janel ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye Imana y'imbabazi. Aganze Lami Ilo Guel Janel. Ku mwanya wa kabiri tugana ku musozo dufite amazina Nganji Faye Bello Kendi Stellan. Nganji ni izina ry'ikinyarwanda, Faye ni izina ry'abahungu rishobora no guhabwaho abakobwa, rikomoka mu Balatini, ryanakomoka mu Bwongereza, rishobora no gukomoka mu Gifaransa, rikaba risobanuye ubudahemuka, naho Bello ni izina ry'abahungu rikomoka muri Afurika, ryanakomoka muri Espanye, rikaba risobanuye umuhungu mwiza. Kendi ni izina ry'abahungu rikomoka muri Afurika mu Baswahili, rikaba risobanuye umukundwa, naho Stellan ni izina ry'abahungu rikomoka muri Swede, rikaba risobanuye gukomera. Nganji Faye Bello Kendi Stellan. Ku mwanya wa mbere ari naho dusoreje urutonde rwacu, urutonde rw'amazina 5 meza, amazina agezweho kandi amazina ajyanye, amazina y'abana b'abahungu. Ku mwanya wa mbere dufite amazina Gwiza Ken Malu Avi Berni. Gwiza ni izina ry'ikinyarwanda, Ken ni izina ry'abahungu rikomoka mu Cyongereza, rikaba risobanuye umuhungu mwiza, naho Malu ni izina ry'abahungu rishobora no guhabwaho abakobwa, rikomoka muri Afurika, ryanakomoka mu Buyapani, rikaba risobanuye uw'agaciro, naho Avi ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye data. Berni ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bugiriki, ryanakomoka mu Budage, rikaba risobanuye umutsinzi. Gwiza Ken Malu Avi Berni. Wakoze cyane kubana natwe, ntuzacikwe na video ikurikira.